Iko api wai kapadinha pia nuk chanape nai, nuk baniwa nai, nuk chanape paku nai. Kwanza iko api numa nuk grava kwa rihe apada vídeo. Nupir kada nagusyo nupinho ko ikati hani participadindo já nuk chanape nai kari kalga tsiyema. Iza kare pekwami pana pekwami. Odi chenda Bruno de terno e Macau kite, hani pa nupir que shuko ikati padinho já. Ete numa hani pa Deus e abençoe que já da recuapi. Nuk chanape na ipanza recuapi, pagta recuapi kana kaidaria recuapi jgoe marinene. Aha, yara na winai. Na de kada na kuhihe na wada kada na kuhihe. Jesus Cristo e mutukadapi apidai ka pa recuapi. Katsanaha yara na winai hete te huats kapanza o apiente na nai nai ma pode manhaka pode watu ya na hete. Nuk chanape na imetsa ripeto to nuk ai tepe katutsa rinako numa ikoli pada versículo. Aha, wa Santa Biblia ni wa ko te wa kapag come ka revi yakote. Kazukete ya nuk chinda pitai taka da pimenta Biblia ni nai nuna pimenta Biblia ni pakoka sa pimenta Biblia ni ha Evangelho de São Mateus. Olha ka azamada yakote Evangelho de São Mateus. Capítulo 1, versículo 20, versículo 21, saca? Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 20, 21, ligai tika zona. Nete liawada kada na kutua, lidita ka shwa liudzawa. Wamina lianjo ni yema lidari pa litapuniziko. Liakoresi, Pia José, Deus, Davi e daqueje. Mahiutsa pitaka pinho a shonha Maria. Ima Espírito Santo e cada quem yeni pete joa wariko. Versículo 21 ligaite. Jumutoi tawata joenipe. Nete cada watsa li epita na Jesus. Ima rizom heta ka watsa linawikite Deus inai namachika na yuz. Nukjanapa nai kwa kakanakai pariwan heka wawapiente kria dai kwa piente. Kwame que Jesus Cristo linho carra recuapi. Kwa carinho lhe dengue kwa ikete keri. Lucianape haka linho porta kape upi Deus sume peso to Jesus Cristo no ca na kaite que Jesus Cristo no carro. Deus e kaite na numari que tenario na grinho kite linho carro pawali recuapi. Li kaite carre carro li mutua kwame carro linho ca kwame jumainha ro kite keri. Aha, wabdia kata na kuwa kapah Deus ya kupidali mesmo kuwa kapagada na kuwa ha Gênesis capítulo 3 versículo 15 mach ele cai que na kuwa Deus mach dali liaku teris ri api ele cai que kajo kuwa meka rusta rudak ri rudak que so ha ina ro Eva linho kajo pia ri paita rudak que ri poa kajo ri vida na kuwa api wa hensa ri api kasan ri foi punda nhaimica. Ete riawalipia pum tadari piume pia na haina na Deus neugite kadari wali katsali mutu ka wali he tiarita nenyepe na wada pe Jesus Cristo kan. Kazo pia ali mutu kaputsa ka wali he Moisés. Wakapania Deuteronômio saka capítulo 18 versículo 15 wakapa come ka rikai pia ka Deus se ri Deus cai tika desu he Moisés wakapa kwame kali cai tika ro de mutuka roa tihe apai que no porta cai na nakite na hari nevikite. Luciana pe manu pe na versículo cai tika pe a Deus ya koliku kwame ka rolinho ka ro pia he Jesus Cristo. Ete liu ka kada no kurinana ete li zena ka wakadzori cai tika pe. Luciana pe koi kete wakapa otsa linho ka roli machiata aha ne wiki na machika na yuza padini ruha ne wiki na nichana pelinho que Jesus Cristo vai kete wakapauta ne ha São João capítulo 3 versículo 16 Juanes de Deus e pede capoa hani patsa caso que ele pisca ni vai kete wakadaka wakare olina ha iyo makape zumeka ha iyo makape iyo keita kalenzo mekali linha de homina de Jesus Cristo. Nukchanape na metsaha limutuka dana kupia wali Jesus Cristo wakapa otsa lihe
José nyama liu ke talian he ka kwa kai te kan he te li fitaga ko te waka pasó a Maria tsaka rukadaga ka risuti Deus e taita ka runakte rikadaga rinyoki rini pe te anjo e mutokadana ko kai te risuti he José likaite ka dan mafitaga to likaite Maria he mutoliotsa romutoi talian Maria Deus yeni pecado kazuna kai te ka pia na ni porta ka kazuli kai te ka pia ri Isaías ri porta ka dana ko no que tinha nada né o acapacada na corrente yakuti o ane cada na come carinho ka ente o acapacada na kena ali que sakazo o acapacapa zunia Lucas capítulo 2 versículo 6 versículo 7 ligai que nesta cada na kuna riu ka kashunana romuto itaka rojoini pe ente romuto itaji perete ona ente judenya pakani yamakati ente jukadari swapi jaiti em hakaru dali makaru na kita ne makaru da pante no pe Jesus Cristo linho ka kena dali Deus izekataka itali hekuat linho ka kadzoha nyamedali za kwashu kena weje ku rit mutua no pe liu ka kadana ko ha zakaleje ku na makada na kutazakale kulipa na lima karudawa hente na kaiti nyame pakapet pante lima karudawa kazukete ke José na kaita linha pijaite na ie makaruda hente ka katsa romutuita ka zoni pessoa Maria na pana lima pijaite então ka para lima to kada na koju denya pagani hente joka daga so na ia karuda lima pa pijaite na ko mexeu no tchana ko taite wa kapari katudali wataite shipo wane que na wezukali moto Jesus Cristo e kwapi iminyali kadana ni wakapa Jesus Cristo kadaka ko kenada resultaite kazo linyu kahita hwali zometa hwane wiki nai wa machikana yuza nichanape keda he kwapi he nyametsa wawe intakadaga he kwapi wawe intakadaga wazarone nyametsa wadeni kadaga hani panyo dati wa nyakaru nyametsa wa iza kadaga iza wadati riada heko apiki machap ham kafa ne yuki na inuchenape wa wapinita ka komi ka kena kali muto wa minali Jesus Cristo linyo karu lizo metafa padeni metsa tehi hwe ponda yemi likada rihi wapinita kitinu kaitika puzunali na yara na unye wadzena na vender karu na zajuane na vender karu na hinha wadati na iza karu metsa rihi liminyali tehi na wapinta anda he kwapika nyamedeza na pinta nyametsa kwade kana rioni nukchanape na keda he kwapiki kana kai wama ka wapinta wama ka Deus ipaduka fa hani patsa ete kwame kali piji kali ni pe waikete mali mekarumi li makajon wa pekuri ente lino karu li pekuri jana waikete wa kwanza fa ne wikine nukchana pe na metsa numano wazikete kali ya kuti no kai keda na kupshipia no kuchinda pawali pe piwa pinta panza zon ha pe dali o Jesus Cristo no pia 2000 hamori pumte piumana hai ka zita ka história na ko piumana ha tem pada ciência e na da arqueologia na hata ha pedali que Jesus nuka que história na dividir em ne televizawaka na historiador ne zamatawahe antes de Cristo e depois de Cristo katawata que tipo wane ha pedali Jesus Cristo nuka nukchana pe yatsari hinyo kai dali hinyo kai tapia kenana lipieta watsali nuka senaka ima upi kali dia reso tani redesha wakapagada na ku Santa Bíblia no tchana manupo versículo kai tigape Jesus Cristo li dia reso tani redesha ete lipieta sena watsali nuka no tchana penai Jesus Cristo no ka wali pai kinhenta sutsana neiki pronto peje iwa pagapini ha pedali manupe tana neiki ile kapeli na kwa panina na fariseu na escriba na ya neka pehani pare Deus ya metsa upina matada nya metsa
na kita nan he kali kada na kuina rimu to kada na kuina ko Jesus nyametsa ko ya kai wa pamitana nukchana pe rinyo kada na ko Jesus repeat za morshu pa kadzana na kawatsani nyametsa ko wa pali kazu kata kadzanu kai tika bazima na ne wiki nai nyametsa na wapinta kali Jesus Kristo metsa nama la dini kali helika pakana ri he ko apne makaruka zona makapisi nukchana pe wakita wakapaka pedali de Deus yaga kaiti imalikinho aqui linho Jesus Cristo pipia na linho likinho ete panza li pita tsena khotsa linho kadzama wali shupa ha pedali linho watsa nukchana pe mawakapalinho ke na likinho kadzikete piano kichinda piano kichido riada he kwa pikin piuma pimachata ka Jesus Cristo né piuma pikada kali mutu pikare rico nukchana pe wakapakada na ku na ne kada pia mitanaka ha neuki ye makapia ha belenjico na ne kada pia mitha Deus ye ni peka re mari joa wali ko Maria na meta pia mitana na pananuma aha neuki na isio kape panti na kada kala mitana na mitaro ya pada quarto romuto itakara mitaro ni pe o na deka mitana hospital nukchana pe metsa nyametsa nahe kadzona tskana ne ki manu pedali panza he kwapi nyametsa nahe ni kale Jesus Cristo kadzona Deus ye ni pets kadzukate nyametsa nama na kadaka karisu nyame nama na meita kale na kale risu nukchana pe nai fai kadzukta pari na Santa Biblia piano kichinda ha pedali kada piuma piano ke Jesus Cristo na ko kwameli pedzuka pia kana kai pikadzukta kale na ko Santa Biblia kana kai pika pa kwame kalinyo ka pikete pia no kichinda no kete saka nete kadzukada no kunya wake takada no kunya wan he no chanape nete wakadaka ka watalishi kadzuka na kai ka wapinta ka heda he kwa piki nete no matsaka no wazake ta no kadashi potsa wane linagure yakuti tiada he kwa piki no chanape nyametsa na keta kanina ha yara na winai ikadzikita ka pa peza rina ko hape dari kinga tsakia dapi he kwapi kali mutuka wali panza he kwapi metsa ridu jumeka le historia wakapotsa nanu kana juita ri hapada he kwapi kia da he kwapi lim kadzon hari mutuka pizeni metsa no kai tika pizeni wali ya metsa pakapali ko Santa Biblia ne jiko kia dapi he kwapi kene ri wapi tali panza metsa kadzenu kai tika kadzuka yuda tsane wali tso wapi tali wani ha pedali Jesus Cristo mutopia kawa linyupia ka he kwa pejte juna kete shwa hapa mainga jo eto wa netsa ha pedali lipita wa tsali nyuka tsena ka Jesus Cristo metsa ya metsa tsali nyuka ini petzi metsa linyuka tsali kana petzi lideka rota likwa da pima na luna ne wiki he kwa pejte peji kadzo na zikatani kapezi machadali na luna zikataro machadali machidali na luna zikataro machidali mjinda nukchido zamana tsene wiki nai iwapakape Jesus Kristo aha ikuwape jigo aha iwapakape ni heto na yampetsu iwapani aha yaka potsa machada lilishu kaduna kapezi pia lishu machada linaha pastor nai heto na ha yo makape inyo kani kazuli makapezi pia linyo kani di Herodes dukchana pia makata na wakwada tali Jesus Kristo kwa opinya wakadaka wali kwema zuka fa hiwa minali metsa wakwada takadani wane kadani kadzuna hawa minali apedali li makawatsa makale limachia takawatsa likichinda takawatsa howe makawatsa linye pawake kwa Deus abençoe hani patsi hani chenape panza he kwapi nete numa no pije keshika tema dali yak dali na kwa pana ri Natal kima tsakali wazaka dano kwa hi hamuli waika pa denji hani chenape panza ho makazani tsutsa he wa minali yako panza he kwapi numa ntataka inako Deus pa denji hani chenape wataka Deus ne panza Deus ntakapinha na nakuhanu kuchanata ne padinha de makatoa no nyati yako panza ikwapi pia sana ye tikada wa meita kali wakali pisu pia wa minali Jesus Kristo ye makazo wakali shku tikada ka zo hili hi mahoda ga kiti tikada ka zo hili zo makali wa kwanza pia sana ye kuchanata na kuhamitsa kali ka au sana na familia ni ya pizana hapa na pekwami pia da ikwapi kichinda tagawa tikada wa ma we makapishi wade we makakazwa wadaki yo makapizi kiatsa wanya na izapatina ni vichana kaza takapini Kristo tena naku amen.